Eta ni euskararen eta guzti hori bai, niri inkesta batean galdetu ezkero. Zu euskararen alde zaude? Bai, komai dios que bai. Baina, batzutan badakizu, alperrik zabiltza, alperrik ibiltzea, plana. Iban horrelako da. Bengo goratzen nahi, Jon Ginela. Iban txori eta irurok, bai. Eskoria zara. Zatitza rompera hor. Eta hangin doazen. Guatxo dure, eta lako batean. Guatxabal. Controla. Picoletoa. Buenas tardes. Estaciona el vehículo en escena. Apaga el motor. Salgan todos inmediatamente del vehículo. Vacíen el contenido de su bolsillo encima del capó y mirando para el monte, que está bien verde. Solitario, mendia begira, baina arrela, iru segundutan, tío. Bai. Baina erako batean, Ibanen ahotsa somatu genuen geure bizkarrean. Aizu, barkai batzu, baina konstituzioak dio nire eskubidea dela euskera zuzendu alizatea. Zabal! Orduan bai mozkatu dinera Ibanekin, baina zera. Gogoratu ginen bere familiaran, baina hiru belauraldia zera ginta. Eta noski, picoletoak ere mosqueatu nintzire. ¿Cuántos pinos han dicho que van? Si no acierta el número exacto, les voy a leer sus derechos constitucionales, pero en nuestro idioma, en español. Guatxabal. Ordu eta egon ginenan pinua zenbatzen. Eta, Iban laguna da, kolega, bai. Baina momentu hartan, beste kuadrilla bat izenitu da utziko nuke, baina merke.